Ya guys, halo. Jangan lupa subscribe. Kata ngomong, jangan lupa subscribe, Like dan komen bos. sampai berapa? 1000k sampai 2000k. Amin. Sok. Udah benar goblok. Silakan makalangan di Balangentang Sudarahayu. Siapa hadiahkan. Semoga sukses. Ngeramarakan bisi Ya guys, jangan lupa tembus 1000 followers kita akan mengadakan giveaway. Ya itu giveaway baju Pumala ya, baju Pumala sama tas. Ya, baju si Jaka kok aing jual kabeh. Sama tas serut ya guys. Karena giveaway tas serut sama followers TikTok 5000 followers ya. Jangan banyak ting lah gitu. Ada baju jersey sama tas serut. Guys, gaskeun. Well.
Bye.